Akashbani Imphal, Maibam Dwijamani na pau pazari, ahanbada maroiba pau. Imphal East Jilagi Khamel Lokta Kuki Militant Singna Nomi Kapsilapada, Mioi Kaya Siki Baduga, Marilena, Aranba Tobusing Panaba Mapamaduda Combing Operation Satari. Kumsi Sehigi High School Living Certificate Examination 2023 gi Phol ngasi lauthoklei. Pass tobagi sang sada Maripuni Thoi Dasmik Nipan Anini. Manipurda Mobile Internet Service Makata na tha asigi kun phawba thingle. Imphal East ki oina hayeng ayuk pung manga dagi nungthil pung ama phawba curfew komthokani. Amasung Pradhan Mantri Narendra Modi gi pungningi wa man ki bat lagliban nomaising numita sandokani. Mukhimantri Nongthoman Biren Hairi Imphal East Jilagi Khamel Lokta Kuki Militant Singna Nomai Kapsilapada Mioi Kya Siki Baduga Marilena Aranba Tobusing Phanaba Mapamaduda Combing Operation Chatari. Combing Operation Aduda Housik Phawbada Pipe Bomb Launcher Taruk Phangle. Mukhimantri Secretary to Labor Darbar Hall da Housik Pangtholiba Paugi Miphamamada Mukhimantri Nai Thodok Adu Ninda Tauningai Oiba Thodok Amani. Mangnai, Manipur the Toliba Todogasi, Cookie Amadi, Mite Kanglup Aniki Marak the Nati. Miamda, Quirang Quisau Hanaba, Lamihen to Hen Bakarana, Tonga Sandor Padiki Tokibani. Asikuma Tonga sing Miam na Taza Biganohaina, Mukhematrina Miamda Apil Tauri, Paugi Mipam, Housing Satari. Inkumza Lishinganit Kunitwagi, February Kulumdoida, Grihamatri Amit Sana, Surasanpur Public Ground, Mikhal Gambari Lena Wangangmada, Cookie Singna Taliba Dabi, Pigani Haina Tazaba Piki Haribu Wapamadu, Asumba Werebadi, Grihamatri Masamangna, Sengdokadabani Haina, All Manipur Bar Association Ambana Dabi Tauri. Imphalgi Press Club da ngasi pangthoki ba paugi miphamamada ambagi President P Tomsa Maitain Hai Suda Leiba Kuki Lalolup UKLF amasung KNO na makhoina taliba dabi adu pigani haini yanaki ba cherol sing court thagalakpa leirabanina masigi asum aran Griham Mantri na sengdokadabani. Inkumza Lisingani Kunithoigi February Kunmangata Griham Mantri Amit Shah da KNO gi President Ikiba Sithigi warol adu housik court yorakle. Media da su phongle. Hari Bacherol Asi Ain gi miyang da yadabana hiram asida Kendra gi lusing basingna asumaran thidoglaga madi miyam gi yenglaga sengtorokpa tangai phade mahangna hai adu nungsinana lairamba asu puina leminaraba kangbu se nungsinana lairapase hojik kesu nataba pot amade ichni classes manbagi mongda tho leise mase kari gino fil gi makedi kuna hajening mudi violence lefan bang namdise kari no habase si dongni sigi manunga lefan biyo manipur muthana basu tawigano aduga masina maram oraga hana dege khoi nungsi chanana laireiba ariba marise masi thadap digino chapchana khoi action se local le habado india se lo leiba leiba ne habado khangan biyo. Board of Secondary Education Manipur na Loba Kumsi Sehigi High School Living Certificate Examination 2023 gi Phol ngasi lauthoklei. Punna Mahiroi Lising Kuntra Taret Sanipan Humbudra Parikha Thabagi Manungda Mahiroi Lising Kutra Matoi Som Humphumanga pass tawre. Pass tawbagi sang sada Maripuni Thoi Dasmik Nipan Anini. Hadaki Parikha asida Nupa Masa na Nupi Masa singdagi pass tawbagi sang hele. Nupa Masa pass tawbagi sang sada Maripu Mari Dasmik Manga Humni aduga. Nupi Masa pass tawbagi sang na sada Maripu Humdoi Dasmik Mari Mangani. Handaki Parikha asida Sarkar ge school gi Mahiroi sing pass tawbagi sang sada Huputaruk Dasmik Mapan Taruk oire. Kumsi Sehigi Parikha asida Ratan Kumar Memorial School Kwaketel Hainau Khongnembina ahanba anisuba ahumsuba masung marisuba position laure. School asigi Mahiroi Yangkhom Pare Hanmana ahanba Omega Sanu Wangkhem amasung Venus Lei Fragpamna punna anisubaduga Ophelia Sanu Ngangom Sanchitra Thoksom amasung Silvia Mutumna punna ahumsubatare. Parikha gi phol adu Shiksha Mantri Thongnaujam Basanta Kumar na Board of Secondary Education Manipur gi office ta ngasi lauthokhi. Parikha gi phol adu lauthokladuna Sri Basanta Kumar na hai Kumsi Sehigi Parikha gi phol asida Sarkar gi school Aidiyat school amadi Lanai school singi pass tobagi sang hoki ba sahi kharaga yangnabada singthaningai oina hengatle. Iran Salam Maramuraga, paper correction is the one of the Yam challenging Tasama Uikiba. Adusu overcome the Zaraga. I can somehow when helicopter changes a Pudana, Adiki correction to Vandana, Yangi Matamsana is also declared Tonova, Kat Nahonazabani had the Yamai Tamsaga, Basiki examination declaration, Sidasan give effort see board to appreciate the Winaway Mapuna Mukana in a luxury. Handaki Parikha asida makok takraba Mahiroi Yangkhom Pare Hanmana hai.
ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯕꯕꯨꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕ ꯑꯩ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯟꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯅꯦ ꯑꯕꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯔꯦ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯕꯨꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯈꯩꯅꯅꯦꯕ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯝꯃꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯗꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯔꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯑꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯀꯩꯀꯥ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯠꯂꯩꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯀꯣꯛꯇꯒꯤꯅ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯔꯇꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯍꯤꯂꯥꯔꯤꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯅꯤꯠꯀꯤ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯖꯦꯏꯒꯤ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ 10 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁꯇꯗꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯝꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠꯁꯦ ꯐꯪꯉꯤ CRPF की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुजोईलाल थाउसेन मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन के जस्टिस UB शाहगा राज्यपाल अनुसुया उइकी गंगसी राजभवन उनदुना मणिपुर हौजिक ओइरिबा चरांगनबा फिबम असगी मतांगदा कुपना खनखरे उनबदुदा CRPF न लखोलिबा थौरांगसिंग राज्यपाल दा पाउतमखी राज्यपाल नसु CRPF न हौजिक लौरिबा थौदांगबु थागतखी इरांग असि थुना लोइसनबा महांगनसु मणिपुर दा खुंदामिनरिबा कांगलुप खुदिंगमकी मियामदा अपील तौरी हाइनसु राज्यपाल न फोंदोखी मणिपुर हौजिक थोलिबा इरांग असिगी मरिक सुंबा पाउदम याउबा मेमोरेंडम अमा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अथवालेगी नेशनल सेक्रेटरी महेश्वर थौनाउजमना मपाल थौरम मंत्री मुरालीधरन दा हकथेंगना पिसिनख्रे मेमोरेंडम पिसलबा तोंगदा पाउमिसिंगा उनबदा श्री महेश्वर हाई थोलिबा वाथोक असि मणिपुर दा मपानदगी संगलकपा कुकी मिलिटेंट सिंगना अतमना थोअनबनी मदुगी सबसाबा प्रमाण हंदकता फंखिबा ड्रोन फुटेजदगी खंगबा ngamle मेमोरेंडम अदुदा याउरिबा असुंबा वाफम सिंग मपाल थौरम मंत्रीना गृह मंत्री अमित शाह दा मरिक सुमना पाउतमदुना असेगबा असुंबा खंगनगनी हाइबगी थाजबा पिरकले हाइरी Something is going on, some very big conspiracy is going on within Manipur. Inside, another story is going on, outside, another story is going on. But actually, on the ground reality, it is not the clash between the two communities. This is the clash between the Meitei civilians and the militants. So yesterday, regarding this sector, we met the Ministry of External Affairs, Mr. Muradharanji, regarding current scenario. We have given the photographs, evidence. अमरोमदा इमा सिंगी लुप इकल की सेक्रेटरी W लुआंग लेमन लुसिंग मिहुत कांगबु अमना सोशल जस्टिस अमसुंग एम्पावरमेंट की राज्य मंत्री रामदास अथवालेगा उनदुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह उननबगी अयाबा लौनबा चेरोलमा पिसिंख्रे हाइरी राज्य से हौजी ओरिबा फिबम असी यंगलगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम अमदी ट्विटर ने सिंगबदा शांति रक्षा की फिबम कहेलप याबा कया थागलप थिंगनबगिदमक मोबाइल इंटरनेट सर्विस मखाताना था असिगी कुनगे नुंथिल पुंग अहुम फाव थिंगले मसी राज्य की कमिश्नर होमना थोपा चेरोलमदा हाइबनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी इम्फाल ईस्ट की वैना हयेंग अयुक पुंग मंगादगी नुंथिल पुंग अमा फावबा कर्फ्यू कोमथोकनी अदुम वैनामक जिला असिगी न्यू चेकोन एरियाददी कर्फ्यू कोमथोपा लेते बिष्णुपुर जिला की वैना हयेंग अयुक पुंग मंगादगी नुमितुंगबा पुंग 12 फावबा कर्फ्यू कोमथोकनी कक्सिंग जिला की वैना कर्फ्यू हयेंग अयुक पुंग मंगादगी नुमिदांग वैरम पुंग मंगा फावबा कर्फ्यू कोमथोकनी अदुम वैनामक सुगुनु सेरौ अमदी वापोकपी की वैनादी कर्फ्यू कोमथोपा लेते थौबाल जिला की ओइना हयेंग अयुक पुंग मंगादगी नुमिदांग पुंग 9 फावबा कर्फ्यू कोमथोकनी इम्फाल वेस्ट की हौजिमकी ओइना कर्फ्यू की पाउ फंगद्री इम्फाल ईस्ट जिला की न्यू सेकोंद ngasi khangौदना युम अमा मई साख्रे पुलिस की पाउन हाई युम अदु मतौ करमना मई सालखिबनो हाइवा हौजिमकी ओइना सबसाना खंगद्री थौदोक अदुगा मरी लेना मियामनि इरांग हौरकपा याबगी ओइथोपा लेबदगी पुलिसना मिकुप नहम सिंगना लेरी द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे थौरम लागलिबा नुमाइजु नुमिता पांगथोकनबा सेम सारे कमिटी असिगी चेयरमैन नंदो लुवांग हाई थौरम असि हंदकी ओइनसु अथौबसिंगी मफमदा इकाई खुमनबु उटपगा लोइनना मपुंग फाना अदुमक पांगथोकनी हंदक सहिगी ओइनदी थौरम असिगी सरुक खरा हंथरगा पांगथोकनी मसि हौजिग ओइरिबा राज्य असिगी तंगदु लेतादबा फिबम असिगी यंगलगा कमिटी असिने फिरेब लौबनी मांगना हाई
Manipur ki ngkai kai bi aroi Manipur ki apun basaktam kai bi aroi haiba miyam gi yogduda thawaina pontha oikraba athoba athobi sing adugi yata pam oiba ke kurpata handaki sahi lisingani kulumdoi gi su yam awamba thakta Manipur ki miyam ne kai khunabagi thorom da pangthok jagani ngkai gi damakta thawai kat khaba miwai sing dadi ngasi su amuk khoina thawai kathomba aduna piramba thongna lingjel aduna hena khoi Manipur miyam da maribak nuksiba amadi maramdam gi apun basaktam nuksibagi ihul adu chielibani ngasi gi mironda amadi tungdala kada mironda hingiba koina makata na Manipur gi ngkai ji ngak selaga leitragadi khoi na katliba lei khoi na khoi makhonda piribi kai khona basi thoiduna wan thok leiroi Haujik leiriba Manipur ki wathok asi athuba matamda waroisin puraknaba kendra gi lusingpasingda taksilunabagidama Congress ki mihut kangbu ama hayang Nai Delhi da salagani haidi Congress Legislative Party ki Deputy Leader K Ranjitna Akashbani Imphal da hai hanagi Mukhyamantri amasung CLP Leader Okram Ibobi MLA Singh Thoksom Lokeshwar amasung Surja Kumar Okram yauna mahak masaga loinana hayang Nai Delhi da salagani makoina tha ama helaglaba wathok asi loisanabagidama Pradhan Mantri amadi Griha Mantri ka unaduna wafam kaya taksingani Tongan ba Rajniti Dol Taragi Mihut Singalonena Punna Unaduna Taksin Gadabani. Masida Saruk Yagadaba MPCC ki President K Megasandra Yauna Atailu Singba Karasu Hanana Nai Delhi da Thungkre Hainasu Sri Ranjitna Makatana Phungdokhi. Manipur da hujik tholiba sarangna ba sigi yanglaga tongan ba mafam degi lanjen narakpa kaya tongan ba relief camp singda changsapam loduna leiri. Relief camp singda tongan ba lup kaya na tengbang pinaba leptri. Imphal East ki tongan mambafam singda hangliba relief camp ahumda thaunauzam sauba Memorial Charitable Trust singjamai ngasi sana thaknaba yauna atei darkar leba polam sing tengbang pikre tengbang pibigi thoramda wa ngangmada trust asigi managing trustee thaunauzam Roman hai haujik thokliba sarangna ba si santi oina amadi tung koina sanaga da thausilama sarkarna putoktuna mahausa gi phibamda hanjilana bohonabiu masitana lamda masida mahausa digi leminaraglaba isili nausingi marakta nungsi sanabagi mari sesilan bangamgani Imphal East ki Khamelokta hangliba relief camp da Kwakethel Thoksom Leikai Len 1 da leiba Thoksom Mau singna sana thanaba polam sing asi su tengbang pikre tengbang pibigi thabak ngarang digi satharakpani Singda Kadangban Part 1 da leiba relief camp da Assam ki Kasar Lakhipur digi lakpa mitei Pukai Lun amadi athoba ningsing lumna selgi mateng amadi atei polam kaya tengbang pikre Leisang them apun balup kairang amadi Wabagai Higher Secondary School da hangliba relief camp singda nupi singi tangai phadana sangba polam sing mateng pangkre United Club Organization amadi apun ba mairapai bi loop ward number 9 kaisam thongna ngasi Khameloki area da leiriba sanglung amadi nongsum khul da hangliba relief camp singda sana thaknaba yauna tangai phadaba polam sing tengbang pikre Nambol Sabul Leikai Nambol Oinama Masung Laimram Relief Camp Singda Lions Club of Nambol Lions Club International District na sana thanaba polam yauna atei maroiba polam sing ngasi tengbang pikre Social Development Club Samuro High School da hangba relief camp ta sana thanaba yauna phirol amadi selgi tengbang pikre Lamdamasida thokliba hingsa gi thabakta lekhidraba singi mafamda ikai khumnabu utbegi thoramama Khongman Apunba Peace and Relief Committee na Khongman gi meira paibi singa kosam naraga Khongman Zone 3 da leiba community hall da ngasi pangthokre lekhidraba singda ikai khumnabu utpu aina minute ani tumina leptuna awaba phongdokhi Khamelokta kuki militant singni singdaba singi khutta lekhidraba miyo singi mafamda awaba phongdokpaga loinana ikai khumnabu utbegi thoramama Mayang Imphal Common Youth Association Mayang Imphal na sinduna ngasi pangthokre thoramaduga mari lenana tongan madapi taksinduna kholau kaya sulauki Manipur da hojik tholiba sarangna ba si kendra masung Rajya Sarkar na puna honaduna loisinaba honagadabani haiba dabi taksinduna Thobal jila gi Sangai Yongpham Salamsada miyam gi wakan mifam pangtokre wakan mifam adu Diamond Youth Welfare Association Sangai Yongpham amasung Ruda Club Sangai Yongpham ani na puna sinbani Kaksing jila gi Thongzau dasu lamdam adongi miyamna Manipur gi ngamkai kaiba yaroi haiba dabi tawduna wakan mifam phamki Young Defense Club Absolute Benefaction Club amadi apunba mairapai bi loop hiyang lam na sentuna hiyang lam da ngasi tongan madabi taksinduna wakan mifam pangthoki kumbi amasung ithai gi nupi sing ngasi ithai lamkai amasung kumbi bazar da wakan mifam phamduna Manipur gi saktam kahin bai yaroi su handokada bani haibana singpa dabi kaya tawduna kholau kaya lauki Akashbani Imphal gi pau tabiri Pradhan Mantri Narendra Modi ki tha khudingi sandokpa pungningi wa man ki bat thoram tha asigi tarani pan nomaijing numit ki ayuk pung 13 de sandokani masigi Manipuri wahantok Pradhan Mantri ki warol hek loibaga tahan gani Manipuri wahantok asi numit asimaki numitang pung 9 da su amung hana sandokani tongan ba dialect singda masigi wahantok mathangi numit sandokani aroibada maroiba pawmu
Imphal East Jilagi Khamel Lokta Kuki militant singna numai kapsilapada miyai kya sikibaduga mari lenana aranba tawba sing phanaba mafam aduda combing operation chatari kumsi seigi high school living certificate examination 2023 gi phol ngasi laukthokle pass tawbagi sang sada maripuni thoi dasmik nipan anini Manipur da mobile internet service makata na tha asigi kun phawa thingle Imphal East ki waina hayang ayuk pung manga dagi nungthil pung ama phawba curfew kumthokani amasung Pradhan Mantri Narendra Modi gi puning gi wa man ki ba lakliba nomaising numita sandokani Pauloi jare